Večeras upoznajemo se s mladim kreativcima zaslužnim za sve veću popularnost trepa u Hrvata. Saznajemo što ih motivira i inspirira. Slušamo nove pjesme, a ni tamo nećemo stati. Dame i gospodo, uživo iz Studija Verna, samo za vas, Darma Show. Dobro večer, dragi gledatelji, dobrodošli u Darmar Show, najnoviju domaću glazbenu emisiju, vrlo narcisoidna naziva. On je Dario. A on je Marko. Uvjeravamo vas da je naš naslov najneoriginalnija stvar koju ćete čuti večeras. Htjeli smo s toga riješiti na samom početku, tako da nakon toga možemo samo gore. Uistinu, u nadolazećim minutama čeka nas eksplozija kreative, a prije toga pogledajmo što ima novo u glazbenom svijetu. U glazbenom svijetu The Weeknd je breakao headline time što je postao najpopularniji izvođač na Spotify-u sa čak 63 milijuna slušatelja. A to je napravio, pazite, radeći samo 2 dana. Čudo. Tijekom karantene mnogi glazbenici pjevali su iz udobnosti svojih vlastitih domova. Stavljajući na društvene mreže live izvedbe svojih najvećih hitova ili obrade tuđih evergreena. Tako su Shawn Mendes i Camila Cabello otpjevali What a Wonderful World, Sam Smith i John Legend otpjevali su Stand By Me, a neki su otišli 2 koraka dalje i snimili albume takozvanih obrada iz karantene, kao na primjer Justin Bieber s njegovim albumom Molim te, nemoj. Pa ne znam, meni su te njegove pjesme nove čisto fine. A ne znam, meni je ova moja fora čisto bolja. On je svježe lice zagrebačkog trapa. On je lik kojeg ste u zadnjih mjesec dana mogli čuti vi ili vaša elitna ekipa s trga. Ili oboje. On je 20-godišnjak čije se pjesme trendiraju i vijore diljem Hrvatske. On je Ban JJ i on je naš sljedeći gost. Ja dođem na trg jer riječi mi jednostavno dođu. Prije 5 godina nitko ne bi rekao da će ovaj dečko s Črnomerca postati novo lice trepa koji diljem zemlje svaki mjesec ima sve više obožavatelja. Mislim da je moj definirajući trenutak bio kad prijatelj nije htio u operu s mnom. Iza Bana već su 2 albuma, a najnoviji single TBJJ prvi je s nadolazećeg 3. albuma. Spika je možda moja najosobnija stvar i doživljavam je kao poruku svojoj generaciji o svojoj generaciji. Pitali smo slučajne prolaznike jesu li čuli za novo lice trepa u Hrvatskoj. Točnije, Ban JJ-a. Ne, tko je to? Ne znam, tko je to? Moram priznat da nisam. Nikad čula. Nikad čuli, sorry. Moram priznat da me ta vrsta glazbe i ta izvedba, vjerojatno zbog dobi, ne interesira. I don't understand. Ja jednostavno volim Zagreb. Volim trep. Pozdravimo, molim vas, Ban JJ-a. Dobro večer. Dobro večer, Bane. Pa dobro, Bane, čime si se bavio u zadnje vrijeme? Pa, studirao Ničija, čito Krležu, dosta slušao druge umjetnike i snažno razmišljao o tome kako bi poboljšao svoju liričnost i produbio svoje tekstove. Pa gospodine Bane, to je dosta neočekivano. Ne daj, frajeru. Pušio sam i spavao. Jasno. Došao si ovdje da nam promoviraš svoj album Ban. Ne zove se tak. Kako ne? Pa, dobro vidiš da 4 puta piše ban. Aha. Dobro, Bane, ali zašto je to tako? Pa kak ne kužiš, frajeru? Znaš ono kad riješiš neku malu i njen dečko ti dođe s bam. No, mi smo mislili da je to stilizacija. Dobro, Bane, zar onda ne bi trebalo biti za sve naše gledatelje ban. Ne, to ti je stilizacija, buraz. Jasno. Pa dobro, došli si da nam promoviraš onda
Ban, 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 ban. Je to točno? Točno. U redu, u redu. Što te potaklo na stvaranje albuma? Zapravo, koja ti je inspiracija bila pri snimanju pjesama? Pa kojiš, dođem ti ja jedan dan na trg, čekam tramvaj, 5 ujutro, nakon izlaska, naravno. I zagledam se u kipa, u Bana i gledam ga 3 tona u oči. I počnem razmišljati, šta bi on mislio da je danas ovdje? Aha, znači ti misliš da bi Ban Jelačić šmrko koko, Jackie loko. Ili nakon 2 plavuše po zelenom zapuše, na Balkanu to je najlakše, narod svi opljačkaše. Dobro, to čak i zvuči kao Ban Jelačić. Autentično. Dobro, Marko, ti si to zaista lidranovski izveo, dosta poetično, ali za malo više poezije, Bane, zašto ne bismo pogledali spot za tvoju najnoviju pjesmu Spika, koja je na albumu Ban, 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 ban. Kujiš spiku, sfuraj neku žiku. Kujiš spiku, mala imam te na piku. Kujiš spiku, buras prepoznaš po high kicku. Kujiš spiku, male vole skupu šminku. Veligradski trg lijepo blješti po mraku. Cure prolaze, šprica vodoskok u zraku. Moj grad Zagreb, centar, puše vjetar. Diže kratke suknje, curkama prek ljeta. Toplina grada, grafiti prek fasada. ZGB, Las Vegas, Nevada. Škvadra se kod kvarta, parka na potoku baraka. Hrpa životina divljaka, super poput Clarka. Bum, šakalakat, moj kraj je naj-vaj, fly, no i na arka. Nemoj skakati iz mraka, hvata me fjaka, prekinuta traka. I to je bio spot za pjesmu Spika Ban JJ-a koju možete pronaći na albumu Ban, 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 ban. Tako? Je. Koju možete naći također na Apple Musicu, Soundcloudu, Deezeru, Spotifyu i naravno na YouTubeu. A uz pjesme Habsburgeri, Jelačići mi na konja, 2 strane sablje i Potreš 1848. Cijeli album izlazi kad? Kad sam? Mislim, kad? Što ne znam kad izlazi? Album izlazi 15. kolovoza. Jel nije 15.7.? Pa da, 15.7. U redu, prije nego što se upoznamo sa našim sljedećim gostom, zanima me, Bane, pitanje još uvijek za tebe, naravno. Da. Pitanje o tvojem debitantskom albumu. Grga strga. Postoji na internetu jedna, mi bismo rekli glasina o tome da je taj album zapravo trebao biti nazvan Čvrga strga. Kako komentiraš to? Pa, mislim, to je istina. Treba se zvat Čvrga strga, ne? Ali kak smo dali grafičaru da grafičar je malo zeznuo stvari i bilo nam je jednostavnije postaviti samo tak kak je, jeftinije i samo smo preimenovali album. Grafičar. Slažem se. Ali to se dosta kosi s ovom našom teorijom koju smo imali mi i tako i cijeli internet o tome da je zapravo trebao biti nazvan Čvrga, ali da je Čvrga prenasilan riječ, prenasilan dio naslova. Tako da si se htio odmaknuti kao od tog nasilja da bi se apilao veći broj ljudi. Ja razumijem što je smiješno ovdje, ali u redu. Pogledajmo onda. Što? U Darmar Show pozvali smo još jednog velikog glazbenika u malome gradu, a prepoznat ćete ga ako ste se ikada vozili Savskom. Ili ako ga već znate. Slijedi prilog. Bok, ja sam Jank Tkala. To okej bilo? Pa mi smo mislili malo opširnije. Ja sam Treper. Njegovi novi singlovi s nadolazećeg albuma, pogotovo El Bandinjo i Ademije Beat, nastavljaju kontroverzu koja lagano postaje tradicija Youngove diskografije. Neki scenu naprave, a neki osvoje. Ja mislim da vi znate koji sam ja od tog dvoje.
Young je na sceni prisutan nekoliko godina i to kao jedan od najvećih recenzenata zagrebačkog trepa na YouTube-u. 2017. odlučuje se za izvođačku karijeru i izlazi njegov prvi album koji je odmah podijelio mišljenja. Pa pozdravimo našeg Jung Tkalu. Poštovanje. Pozdrav. Ne, čekaj, ja ću proći ispred. Sad, ovog. Young, što ti je došlo da si se nalijepio u Savskoj? Mislim da je za našeg umjetnika vrlo važno se predstaviti prvo svijetu. Znači, ne samo publici, nego na primjer i njihovim roditeljima. Ne želim ja tu nužno isprovocirati, nego samo želim pokazati taj neki novi trend i tu subkulturu. I također svim mojim fanovima poruka koji me slušaju, da ih gledam i čuvam. Reci mi onda, Jung, zašto onda po gradu nema više oglasa? A zato kaj su skupi. Skupi su. Jasno. Nego, u prilogu smo vidjeli da ima jako puno negativnih reakcija. Kako to komentiraš? Znači, ne pokušavam se puno bazirati na to. Mislim, ne treba potpaljivati tuđa mišljenja, ali dobru konstruktivnu kritiku ću uvijek rado primiti. Primiti. U redu onda, pričamo malo o patnjama mladog gasera. Ovo je omot albuma. Young, koja ti je najdraža pjesma s albuma i što te motiviralo da napraviš jedan ovakav album od 42 pjesme? Ovo drugo, imao sam tu neku viziju izraziti taj neki zagrebački After 2 AM spirit i naglasi glas na generaciju Z. Ja iskreno vjerujem na neki novi način. A najdraža pjesma, mislim, to kao da pitaš baku koja ti je najdraža unuče. Da, znam, da. Najdraža pjesma mi je Remiza Remix. To meni baka živi. Poetično. Između prvog i novog albuma dosta je veliki stilski pomak od melodije preko stihova do tvog samog pjevanja. Što je potaknulo tu promjenu kod tebe? Produkt, kak se ja osjećam. Znači, ne znam kako ti to drugčije opišem. Ja mislim da svaki album i svaka pjesma treba biti psihogram njenog autora, barem bi to tak trebalo biti. Ja mislim da moj individualitet zaista dolazi do izražaja u svakoj toj pjesmi, što je logička posljedica, uvažimo li da su nastajale kontinuirano 2 godine i svaka je svojevrsni testament. Frajer je onak izmislio 5 riječi. Dobro, u redu. Nego, Jung, opet pitanje. Dosta je velika također, kao i stilska razlika, vremenska razlika između tvojeg prvog i ovog albuma. Šta je bilo? Da, ne, 7 sati je stvarno bilo previše. Ok, još samo jedno pitanje, Jung. Odnosno, ovo je pitanje za obojicu. Vas dvojica izronili ste otprilike u isto vrijeme. Dakle, zanimaju vas otprilike iste stvari i privlačite otprilike istu publiku. Ili sličnih. Ali na Instagramu ste jako tihi. Pa bismo voljeli ovu priliku iskoristiti da vas pitamo kakav je vaš međusobni odnos? Pa, poštujemo se međusobno. Otprilike. Pa, nego dečki, da ne duljimo, imamo jednu fantastičnu igru za vas. Hoćemo li? Nećemo. U intervjuima obojica spominjete da vam je glavna inspiracija old school rap. Tako da, pa smo pripremili za vas mali kviz. Hoćemo zaigrati. To sam ja pitao. Ali neka? Nemam izbora. Može. A nemate? Ne, nemaš. Da, jasno. Ajmo za igre. Redu. Ok, idemo onda zaigrati. Jesi li dobar koliko se predstavljaš ili ti neko drugi piše stihove?
Prvi stih je za tebe, Bane. Može, spreman. Pozorno me slušaj i idemo. I came, I saw. I saw, I came. Pa ko najtežu, ne znam sad ovo. Ne znam, ovo ne znam. Ništa. A$AP Rocky, Praise the Lord. Čuo sam jedno. Je, dobro. U redu, prelazimo onda na gospodine Jung. Pažljivo slušajte. Sit down. Sit down. Be humble. Kendrick Lamar, humble. Savršeno, točan odgovor. Za sada 1-0. Bane, sljedeće je za tebe. Ovo sigurno znaš, 100%. You used to call me on my cell phone. Ajde. Celine Dion. Nije Celine Dion, nikako. Drake je. Drake i njegova Hotline Bling. U redu. Gospodine Jung, Slušam. za vas. Ajmo. Ispričavam se. Daylight. I wake up feeling like you want to play, right? Childish Gambino. Apsolutno. Childish Gambino, molim, koja? Kak se zove? Red Bull. Fantastično. Fakat sprdate ono. Dragi gledatelji, 2-0. Bane. To je to. Bane 2-0 je, ali ja imam vjeru u tebe, mislim. Ja ne bi imao. Dobro, ti. Idemo. Flashing. Fashing. Felshing? Flashing. To bi odgovor. To je... Ne znam. Kanye West, Flashing Lights. Da, dobro, dakle, gospodine Jung, Ajmo. do sada ste sve pogodili. Idemo na sljedeće. Pazite, ovo je sada malo ipak teže. I get those. Goosebumps every time. Fantastično, gospodine Jung. Evo ruka, bez obzira na koronu. To je Travis Scott, Goosebumps. Možemo, Bane opet. Dobro, Bane, nije sve izgubljeno, imamo ga još, nije gotova igra. Sljedeća je tvoja, ja ne sumnjam. Ovu znaš, ovo je baš ona old school, najjača. Ovo vridi 20 bodova. Da. Mogu je čuti. Oprostite još jednom ako može. Da. Ali ne auto. Lana ne znam, ova mi je. Nije. Najgore ste mi pjesme. Nije. Lana Jurčević, Snoop Dogg. Snoop Dogg je Next Episode, klasik. Gospodine Jung. I'm not afraid to take a stand. Classic Eminem. I am not afraid to take the step. Everybody come take my hand. Apsolutno, Od gospodine. Eminemsa, svi znaju od Eminemsa. Je, žutog. Ja sam bi znao od Eminem. Prelagano. Ok, ovo je bilo prelagano. Znači, mislim, dobro, nije bitno, ti si bolji, pa ćemo zato, sad ovo znaš 100%. I'm a bitch, I'm a boss. Je boss, došao te nove, ove, New Balance. I'm a bitch, I'm a boss. Ne, ovo mi je teško, mi je ovo jako. Naglasak mi je nekako, ne znam. Joj, ne znaš, dobro, ne znaš da je ovo Doja Cat, boss bitch. Kak ženska može biti treper? A može, eto, kak ti Ja sam mislio da je ban žena. Ali dobro, u redu. Gospodine Jung, evo, vaše završeno pitanje. Ja imam jako puno vjere u vas. Za red? Ovako, pažljivo, ovo je, slušajte ovo. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Gucci Gang. Spend 10 racks on a new chain. Nije Taj frajeru, kak to nisi Nije, znao? mogu je, da. Nije, nego Gucci Gang. Gucci, Prelagano. logično. Ban JJ.
Ovo pogodiš, ti si kralj. Ovo moraš znati. Pitanje, evo pazi, ako smijem. U redu. Ovo pitanje, to jest ovaj lirik, 20 bodova. Znači, možeš ga uzeti sada. Imaš to, ok, idemo. Koliko ti godim? Koliko ti... Čekaj, ovo je domaće nešto. Koliko ti godim? Ne znam ovo je... Ne znam ovo. Dobro. Ovako, Bane, da ja tebi sam sad pitam. Ti znaš da je ovo tvoja pjesma? Ti sad nas samo zafrkavaš. Koliko ti godim, reci mala moliš, sad da vidiš kak se rok. Šta da? Da, moja. Kolega, izvolite, pređite. Idemo na sljedeći segment. Ljudi, dragi gledatelji, za kraj emisije čuvamo veliko iznenađenje, ali prije toga idemo čuti zadnje komentare naših gostiju. Streamajte albume i navečer s bajkovima kad dođete na trg. Ma čak i u 2 ujutro. Ma nije bitno koliko je sati, pustite ih na najglasnije. Sljedeća pjesma, Mađaneri. Dečki, hvala. Bilo je lit. Hvala tebi. Dijelimo Borisov Ej, entuzijazam. nazovi me tak, ja sam Ban JJ, okej? Dijelimo Banov entuzijazam JJ. Htio bih zahvaliti svim mojim fanovima i oni koji će nakon današnjeg dana to također postati, da mi se pridruže u Instagram prosvjedima, odnosno online sjedima, zna se. Kako se ovo gej sajno? Ispričavam se. Dame i gospodo, to je bilo sve od nas. Hvala vam na pažnji, a sada što nam drugo preostaje nego pokazati premijernu live verziju nove pjesme Jaunt Kale koju možete pronaći na albumu Patnje mladog gasera u svakom Vern dućanu za 69,69. Uz to dobivate i majicu i gas masku. Savršena kombinacija. Young, možeš otići na Hvala pozornicu. ljudi. Odlazi, molim te. To bi bilo sve za večeras, dragi naši gledatelji. Pridružite nam se opet sljedeći tjedan kada nam dolazi jazz klapa Maslina Davis. A sada, molim vas, poslušajmo Young Tkalu i njegov single Trepatovina. Amo Young Kale! Šta se? Mogu si naučiti malo tebe. Znaš, ništa nisi znao. A ni svoj. Ni svoj nisi. A rekla ti je produkcija će biti tvoja pjesma. Nemoj se uzvjerati. Ne mogu. Dobro, kaj vas dvoje, evo? Dođi ovdje. Sretan da sam Šta ti? došao. A ti Imao sam ništa. 4 krizme prošli tjedan, kak bi mogao naučiti sve? Četak izmeš, daj, molim te. Šta ti pjevaš na krizmama? Pijaš na krizu. Ja sam mislio da si samo na svadbama pjeva. Hvala Bogu da tamo nisam bio. Ni za krstitke, ne, isto nisu pjevali. Ja ne znam koje mi je srednje ime. Ja bih rekao da je Mario. Bebek. Marko.